5 crore 36 lakh Rangni Yaba tablet no Khobwi Mizoram Hasteo Romjakha Tripura Hasteo Khoroksa drugs Baniya Khlainaino minimum onurul hok abo haikino onurul hok no Khobwi Assam te Mizoram ni Khoroksa drugs Baniya Khlainaino rok no Romka CID Mizoram Police te Special Narcotics Team Paitheo kasar faika Mizoram Police ni kasha kotor achievement Tripura Hasteo tu bojang 5 crore 36 lakh Rangni Yaba tablet no Khobwi Mizoram Hasteo Romjakha Tripura Hasteo ni Khoroksa drugs Baniya Khlainaino minimum onurul hok abo haikino onurul hok no Khobwi Assam te Mizoram ni Khoroksa drugs Baniya Khlainaino rok no Romkha CID Mizoram Police te Special Narcotics Team koktoma shaima ka Mizoram Police ni thane kaisa huisa koktoma sokai mani Mizoram ni simi kabangma Yaba tablet Tripura Hasteo fashing tu bojak na hinai koktoma manmani yagulo honi dam tham jara Mizoram ni lungber amsayo red khlaika CID Mizoram Police te Special Narcotics Team red claimant jara manjaka 4,10,000 Yaba tablet Hasteo abon hatidar 5 crore 36 lakh Pati mungo Tripura Hasteo ni Churaibari thana amsani honorable hok no arrest khlaika police abo haiken honorable hok no Khobwi Assam te Mizoram ni Khoroksa drugs Baniya Khlainaino rok no Romkha CID Mizoram Police te Special Narcotics Team Dara kamu kuita Ramzanai rongkha Churaibari thana amsani honorable hok Assam Karimganj ni Nasiruddin Mizoram ni Eden Thera Ruchar Liana te Banlal Bungake Riman Shane borok no dorbar nogoti samani yaglo Salbane police riman goshika dorbar nog abon yaglo borok interrogation tubai police hemanka manjangmani o Yaba tablet Mizoram ni simi damsara teikhe Churaibari thana lai Tripura Hasteo tubujagnani koktongmani hinai Bureau report Chini Khorang